أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر جوی الله رب رب عالمه، صلاة و سلام خدا رسول پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک من محمد علیه الصلاة والسلام و لسر معلومات و هجا و حوال هوگری و گدریا خدا دا جهاد و خبات کرنا و لسر چقای و پیهیج و شفا من بمشن حتی روشا داویه، حتی روشا قیامته. 27 ماه آذار سال 2019 اوجا چهارشنبه الگوند خلیلا ام وی درس هاتو خوینن جی پیغمبر امت جیانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرتوکا سیدای مولا عبدالهادی بوطی و نویسان دی خدا خیرابی قبول بکه دو بحثا حربا تبوک دا مابون ایدی دریا تبوک دا انا دریا تبوک دا چه قومیه نمی بشه و مگو حربا تبوکه شی حربا که ضعف دجوار بو دکلکلا ها بینی دا بو و صار زوائی و غلائی بو و برای خدانا چولک زقو زوا و الهمبر و نیارکی بجمالا و ضعف و قوتا خوشیز گوزیده مسلمان بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیاست کویه حربه هبو دما بو نیتا حربه کت کرد نیتاوی برای خوب دی رو آوا اشکره ند کرد دوامه برای خوب دینا روحلات عسكري خرج يزيد. عليه. جبوا شيء إذا هذا منافق هنا. جبوا نجم الصغيرة جبي والله تينا نبي. بس نبي بري قبلنا دليل بيخمر ده هذا باب بيخمر بري قبلنا شاطرة. بقول بنا مي هنا بقالي شاطرة أم منافق ويسوي شن خبري بدنا وانا. يجي بامي هنا دورا كله هيبا. وكسياسة. السياسة سياسة معناها علمي إدارية يعني. سياسة حربية ولا إيجابية. لدبي حرب ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیتا خوا اشکره کرد. گامی هنه تبوکی و خلاصی چونه تبوکی. جبر چه؟ جبو کو ریک دور بو و گرم بو. جبو کو اصحابی قلبی گوری حاضر بکن. هدفها تبوک بو و گفتمان همی چند دبره کردی. وای گفتمان قی نیزی که خوش آب لوی ده هیا فلان لوی گوری حاضری خو کمان. یعنی بین قی و لوی جاب کرد. ودبي حرب إذا ما باب امتحانك منافق ومسلمان حقيقي جب كفشبون صفاوان جب قتها لولا بقالك حرب هذا منافق ببيخمبر بتشونا حربي اگر حربنا جران بانا هنجتنا خوشيت كرن حربنا نولو زيدا تهلكة بانا او جي بتشونا بلدي ست قالي بمسلمان على نذكرن هيدي دبي حرب إذا جبوكو حرب كذاب دشوار بو منافقة حموها هركي هنجتك أخواني إيمانا منافقة وإيمانا مني حقيقي من جب كفشو اللي كان حب مسلمان جي ما قلتبو مسلماني خورت ايبو تشبونا حربا بدري او جي جسستاي و جي سرساري جي حربين مابون يعني ودرن قشت چلو كرن جواقرهن نگهاشتنا پیغمبر فيشترا نوا پیغمبر بدگره ifade vadısıydı maçma unahatın avan ashabi sahibun rasti bejin ya Resulullah tu'zri menebun amış sıstayı uşman unahatın yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibecir ki dibehar u kaz ban zlam arga meştarın peşi çandaki juar bejir beydi dileke hoş iddiasına dinava bir şeyin malbat ava neyse dileke menebun pence roji vaha berdavam diki evara penci hida roja penci di mizgini te ayet nazil dibe khotala toba bahar seka kabul ki دریا تبوک دا دهاوینا سالان هجری دا سالان هجرت هاوینی پیغمبر صلی الله خدا علیه و 3000 مسلمانان با مدینه برای خدا تبوک جیه کی لشامه تبوک که بنا واقع شامه دا مدینه 700 کیلومتر دوره 700 کیلومتر نهاش كده يجبروا حتى كده 700 كيلومتر أدنى وادر باص ناقي نسيت يقون 700 كيلومتر جبل حتى حتى ميس نيسيدا حتى حتى ميس حتى ملاط يا سيدة
100 كيلومتر مثلا. وين اوتوبيزي قريمه ويهرن وين تقصير لوكس ويهرن وين اوتوبان هذا ويهرن دريد التاسيس اللي تو فلان وبيمان نينن شولا زوب زوايا لسه بشتا دبه يام دسوات كبن يانا دورو كم حق وين دبه كيسوار 700 كيلومتر دولا اليوم عندي بيغمبر عليه الصلاه والسلام مش عوده جوار يقول وما هنا تبوكي هايدي الويدري مسلمانين حقيقيين